Kakunhon kinonya kali kamay ne kasngi klatur sa office jang ka Deputy Commissioner East Khasi Hills panyo jing shai halor ka jing payat odd but even number habaro ki kali kamay ki ba kamay hapadeng kanong ba shilong. Ka jing let jang ni kakunhon hapo ka jing alam jang ba wadon bok jerwa ban yakundu eka DC ka de shisngi hadian baki bor district kila penmi eka hukum ban payat no da ki odd but even number ya ki kali kamay nadu ki bosaw ki maxi cab bat ki taxi ki ba kamay leng ba kathan khandai lat shadu mot pran. Hendri habakran bekilat patai kubor uba wanan bok ulay thu uba ka jingekran kamshem na long satya ka basaiso balkunta na kaliang ki taksi kamay ka East Khasi Hills kim pediang satya ya ka tegarai ulong ru balada kalong kumni kim ban se ban phai khamat shaka ying kashari Saya nak kalian jungi hi kum ke East Khasi Hills local taxi welfare station ke jimon yang kendo ke jungi ke DC kepada ke haru por kepada ke chairman jong ke Regional Transport Authority ban yathir habide ba kajikni order jaka menen ke janmet man nang man phayat what even ye kali commercial lane ye kali commercial nang ni na khandailat bat ha motran tena kalian ngajungi kajing yathir ko along aslam ha mat ni na simbe jiru ko rai ba nginum la ban pedang ya kene namar ba ka khandailat ba ka motran ni kede ko way ide kan ki arli ki commercial complex hang ni hapo dari sidang dia waru nangmu nakantong nakonsol habukut hab ya dan kambe ya kini ki atli yo te ban khang ban de ban ong ba ban rung ni kali komersial sapo khandaina haki sing ba pindai ba sapo mak phang sing bomdai seno pa kinya ko kali namar ba lada nalang ba blok no yo klong snam manta blok no yo klong snam ban ong ba yo thet nong ba pindai banya satu manta habia satu kata kemut ni lalong Batman walking lupa ubri bayak ya habis ko por pada ru tolong ba naklang DC ka ombai persahi kan lek be yakni ko order kan makla penmi ya ko order kan mla ban revoke su ya ka te tong ba kadai ru naklang ka port order te naklang jungi ru ngi ong ba kamdan jemut su bang ni kran hangni apa office fi nama tidak buram ngiru ni buram ya ko port ko DC ko buram ya ko port te ngiru tang ni support naklang jungi ngiru ni support nama belai ba kalakta ya kan livelihood jong way paway unangnya kali na neutral kali kumau try kali li usiwi khajna kabah khamram handai minta pinpa ban mana pada ban rung sikta kita jaka kapan pau ba pi kapan pau olong ba pi thai kita ki merau bat hak anong bangi taksi ni penblok de ban wa choy kata ba penblok hasilong hi kajing penblok kamdei nak taksi namar ba lada pikenok peng taksi kibun ki taksi na ni kibun ki private vehicle ki ba ya tapo ka city namar ka city ki jungi kadai tang 10.8 square kilometers no at 10.8 square kilometers kumno thrai kan block ka city dem dei ta bad lada ka long kum ne ngi brom ya ka port order ru ba ngi min file la fedit support ba ya ki brokat kolong ba kamdei ban petsinya nama lada fiong ba manta yu what you bri ru fidi ban mana manong ba phimdei ban irung support pibi manta kasi himdai bani rong sport na lane sapo makhan manta kasi di ban bo na rutin yu brio dem de ta te nakliang kejungi hi ong bitang kata ba ngim pedang ya kani bat kumyat kali kejungi nginyat be kumajulong bat lada kan don kono kayu nakliang jungi ru insa siapa dikibek senjam Kod iyo ga ba? Ngiru manta nginlit ban follow up la kadai na kamdai kata lada kadai ru ngiru min happen i lagi jong kinya dem de kita mo min hapeni lagi jong kinya na bali ban kta yangi ni pikta yangi kalau long ba pikta ya kemensim ke jong apa pikta ya kemensim ke jong ngini melaksa ya Dan bujor namar ba ka kapliang jahi ka pa jong kari kasi hi berhoy kadai be khandailat bat ha yodo kita lada fi mana benrung ha kita jaka seno kinya nuksa menta kibayat nakiwe ki kim kini kinan bawan sathan maulai habakut kin haprung hayo ndai hayo pimsa piang penher no hai yo sim ta penher no stenganti ki hatol frai ki paba kim senjar kata di kun ko kabar kalau mai kini bawan ini transmit nani than lang tra sini kena penher no tang ni po IGP ngatrai paba kim senjar bat tu kali pada unit saya bat nai unyo ya ki pasenjar namar ba ni hadu kat mantahang ni apa kesulong ni tolong ba kadai ka jing fail hi nak yang government penong sok pedungpat yang kinongnya kali habaki ay kanuno permit haga jing sisa ila dai ban ay ru ba kacakaya
Hendak kinang taman ai ke permit banyok khajana siki da ka ba pelong sok pun pat ini ban ong ba kajakayang kanta. Kata ka ding ko ka ba ar ba kolong ba nakaliang government bat kanta me nakaliang ke chairman jong regional transport authority tong RM kurba ila dai ban pet ngor ba ye kini kali private selani ki kali kamai ru ki bambiang ka jakaset tan no ya. Ngat kata kan solve ya ka. Ya ka traffic jam. Namar kum ba kolong hadu ka mantahi unu breu baristar ya kali ini tim julet inspect la ubiang nembiang ka jakaset ya kali. Dem deh kita. Wanra pada banong ban yang kelut bet ya borok ka bakiwan ban register ya ki kali kejoki ha ka bakut manu belong sok man. Ladang mangi mentang ide tang kinong kamai kali. Ladang imkit yu padba ka kot ru kadum sya ba balik imkit yu padba. Lada pin hiar yu padba steng nanti ru ngatrai padba ru unum sya yang ni. Namar beli sisim lu asyik ya kamai kali. Uhap ban poi ha ka jaka ka bau dan ka. Dia ujor dan kita ke order na. Iya ke ino ujor ngila kali kamdon kino ujor henry kadai tang nak tahu ba ile nakaliang ke government hi nakaliang ke district administrative lale ya ka survey jengki na bangi pen blok mangi taksi lada ke taksi hi hapo sulong kide ben tip ba kidon kono kedi ki ba fly po sulong lada kila tip kata hanor kom ni pen blok manta ki keno yang ba kemot bawara ya ke blok kadai kemot pran ba ka naila lada hapo mot pran ki kali private ki yang kat bakiman kat bau kali kamai pada bosiwi khajana pada umio banyang bantap wataman kanti wi pasenjaru hato kamara saya blok baru habiah kini dem dai ta bambiang ka sakayang mano ba ang bampa ya pasenjar sim lok pon hiyo baru bakwa pasenjari ndai ba ang ba sulit hayo kumbayat kali private yang khen ki apa ko di driver udan kam man peni bai kamai suprai udan kam man peni bantnya udan kam ro de nak banta kejung udan kam hayang asemel de kata kadai ka ba ki idol ki am ngipen blok apa pimpen biang ki jakaya tumno kan blok bat haju ko pon ni ang ba weng no saya kini ki parking ki bayang hapok surok namar ba nilalap na kapor sa kapor bat hadu kat manta ka singiru nginanglap ya ko nginang yo ko jengkor ba ilum bay parking na po surok ya ki local taxi apa ki ilum bay parking na po surok hakono kono rin nalo pangingla taxi group tax ya kata ki bay pelong jaka parking illegally ngatarai kalau huli hinpet mantawa di arsa karu bukan kila sui yang sanoi stay dem dai kita ngimbis ni ki henry kalau yang ke spesifik parking ke berikin yang posro dem dai kita apa ki yang posro dai mano ba pen blok man soal yang ba pen wang no yak jiking matran banwanra ya ka jingkelut henry menta kala jingking man bagi nong di jingde da pia po matran dak bobrom yikiru kolong batang-tang ni snai saya ki namar balai ba kimyo ka jaka ko biang mandi jing dia timban si habi dia ang posro de habako tengi kali pada habayat suki yang jaka bolong komersial habayat suki pada ko polra traffic jam de pipa ban sal pe khot kini apa tin khot kamu ni manta ngimpediang ya kini kara juga si ni minyak de semat nak jong kamram bat lada don ke pa rumah kadisi gitu Buat nembang ni. nasionali ya ko tu ne bok Thailand Kawai kalau mangi nilai trader kan bak police department. Nang adu kapor jong iba lingdok mo. As John i para jong amperin. Nilai ekran bat mai iru ila penbiang sisa ka smooth mah. Mo ka smooth mah ka hatu kipor bat hadin nang tu pada kadai tu nak kata ba kini kali private sik yang apa Thailand. Yang ini kali private spot nalat da ka bakin tre ban idrung spot parking lot bahap siu ya ka parking fees kibo nang tu posro bat katangin ko wara pat nya jimplok mar kulit pat umla man ay iki na mabli gide kali jung gidri bahaya mahan bada dai ba ngiyang mangipat ba ngatrai labon manong mensapay na